Bayangkan mendengar cerita mahsyar pun dah lama. Bagaimana kalau kita sendiri duduk di padang mahsyar, bukan kita seorang. Saya terbayang mak saya, ayah saya, adik-beradik saya, anak-anak saya, isteri saya, pak mentua saya, kawan-kawan saya, semua akan menghadapi ujian, kesusah payahan, penderitaan, ketakutan, kebimbangan. Yang paling risau sekali tuan-tuan, kita takut dekat dunia ni, naik kapal terbang bergoyang, bila dia mendarat, lega kita tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, 50,000 tahun dalam ketakutan, tak ada ending. Ketakutan yang berterusan tuan-tuan. Macam mana kita nak menghadapi? Sebab itulah tuan-tuan, doalah pada Allah Ta'ala, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisabkan kami dengan hisab yang mudah, percepatkan perhisaban kami, dan kalau boleh biarlah kami masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, bila ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa makna hisab yang mudah? Nabi kata al-ardu. Nabi kata cuma present saja buku, Allah kata lulus. Macam kita nak pergi masuk negara orang, Masya Allah, saya nak masuk island hari tu tuan-tuan, kan, immigration tanya, where do you come from? From Malaysia. Masya Allah. How many of you? 9 of us. Call them, panggil semua. Lepas tu payah nak masuk island tuan-tuan, semua orang Malaysia kena halau balik. Hari itu kami dapat masuk, welcome to island. Masya Allah. Cok pasport, Alhamdulillah. Kalau kita dapat macam tu, welcome to Jannah, selamat masuk syurga. Semua cok pasport masuk belaka tuan-tuan. Alhamdulillah. Surah Al-Muttaqin, semua masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Sekali dengan Tok Imam, sekali dengan Tok Bilal, sekali dengan Tok Siap tuan-tuan. Allahu Akbar. Bertuahnya kita tuan-tuan akan dapat iklan macam tu. Itulah berita gembira yang paling besar, yang menyebabkan kita tak dapat bayangkan kegembiraan. Sebab selepas pada itu tak ada lagi kesedihan dan kepayahan tuan-tuan. Mudah-mudahan